Uba HDR lengdo ubare ukartong ke UDP na soyong constituency menta kasngi ulalek mentep kerteng haka office rekam u deputy commissioner jongka East Khasi Hills district. Habakran syakilat patai kubur uba HDR lengdo ulong ba udap da kajing kemen berkajing semusngan banyu i berkajing e jongki paiba kalawan pai biang. Ulong ba kimat kiba khmat kiba ulabu kilong ba wahab ban serdap batan pahai kajing jot jongka constituency kabalape banjoratai barusan senam. Habakali bahato udon kajing smuskam baula ino ekaseng kongres balik penyasno berkaseng UDP nakaliang ba HDR ulong bau kwa bandan berkaseng trairi kabakanorim jongka kalong ban kentiu bara ekajaj bendu syajrong uba HDR lengdo ulong baki jingduna po ka konstituensi kilong nadu mingi syadu sepni banadu syajrong syadu syapo batkan simpori u baun penbaha ya kajing jot kabaladab jot lupa ngasgo ba kadap da kajing sikan sudah bangayui ba gajingi jong upai ba kalawan pai biang mentah ba pinsei haka arterik ya ke result ke bandi kaba kimat ba khmat jonga kalong ba ngan hapan serdap ngan hapan repair ya ka jingjot jong konsorsi kaba kabala pay kabala jot mentah berosan senam namar ngakwa bangan don bat ka parti trairi ka bangan nongrim ke jongka kalong ban kentiu ban ra ya ka jaj benriu lajok kinong alam kisami kidan kinong alam boleh nongi duna we have got abundant of leaders in the regional parties naka parti ke jongi we are fighting ngi yakun ngi the election apo ka jingalam jongba medba lem if the party comes to power obviously medba lem will be the leader ki kita kicing duna apa konstitusi ba pi imenta kiba ha kadi kapor ngan batai gai kijing duna sudah nadu mingi sesepngi nadu syate syadu syate. It will take me years to repair the damage done. Ki dingso ki batu kertong kan pi wang ba kase bilat badon dingso ngangampat jiwa snow babanu ding bilat un so kai hari tang itu kiso thang ki badon sia de ki lada pisiat ki hap lada piyu te kitar de menta ki briu ki lathar ya kan de NPP na so yo kursi dan yo i ba samlen udi tang khna jompi ba pila penhet san ta kuno unut ni nak persiat akibat menta ba ahli persiat kelayu kata ke pino kuno ngangan patai ya gai ngan komen ya gai ya kata kalau baik kajing so beri kata kajing tip beri tip lagi